Sulepai dangka sin dia sanga zakuale som dia letu luna ina le dia do kami office azat dina sound system anak ilese tehu dunia ki patsa lamka east division sunga office sunga van zatman pa hi a dunwa chi razong khang hinun te in akha ahin le ya masasia pasien thu pi na din ami te ki khom na le meeting namuna thule la kitian ta kisa to te na uli te na din kami bansa te khu kima reverend khalal milon divisional superintendent Langka East division NELC duni pa pasien tapa pasien ya lau sien to pasien ni kala pa di na tangka haleluya ni pasien namin lobi kahi pa o masawa Langka East division te adina katasan ka office mo ka to khom chiang wa a o ha zo lo te tu ki zalo wa banga aum lai meeting to khom na hun suwa mi zo sia ku again za ki bola pa porte lu porte khanglai porte ki thu khom ma sound system office ani le ni na ki sia ka da ku sa te nan man bual nan zola tuni in le hiela office ma la te ya aum ta zie in tam te zo sia je na min lo ti adin na ku ro ti kan ge ma sa kalua kami mapa su tuati in kalei vano kalei uhilo kai te na sun suwa kai su tua lai zo kan lai te apa din zo ule tan siela te kha zo hindu zo lai lo na um da lai tamin katimo wahi kata sam da lai wahi si sukla na hi zie ne sun to kain le yu van zat khu van zat man pa aswa te ta ni nan ma ni ke bit sa pai ji na ke bit na pura kain la ya ma pa electric power to hin kisan be ha na to hin kisan ding ya easy ka atase te pai ai lo ai le ba ma khara buai te pai easy kami kahin kep na di wa ko te ke zo mo di kahi ba nang hin kep sa pai ji na ku na kan la ya wa di zule ganta mo te zia susia te ya wa hi ma ne ko te la para zo nan ba hin be big sa di na ven din na ku na kan kep sa ya wa di tu ni tami van za di ni ke le ko te ko tuan wajah nak kisiat di balda ahilo na dini. Acira ki paksa plan kana bolum zuiwa man hata ahila dindo ta za aum te na dini. Tapi vante nan man buang zoi. Azam din Langka East Division Office is nan ma it lung singai sut na tuam. Hichi zo he kachi zo he kwa. Ahoy in tam te zo sia da bual zo la tam sia ko hin la de ko da base su bi tam ku mo hi amen ko la ha de serve pa ko sa alo sa de tri ko ma ko mai ba ma